Ajmo vidjeti, opa, kako to ide uopće. Čak i krene. Znači ovo je najtvrđi sic na kojem sam sjedio u životu. Znači ovo ne ide s mjesta. Ovo ne ide. Jebote život. I ti si mislio sa tim u Rusiju. Pa s čim se ti drogiraš, stari moj? Ti život i motor. Skrip. Kamo ova cesta uopće vodi? Znači ovako se nesigurno na motoru nisam osjećao nikad. Nikad. Kupio sam motor. Na šta ti pare trošiš, čovječe? BBC stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension Not of bad. sound impossible to Not obtain bad. in a mono recording. Već godinu dana pokušavam kupiti Ester 250. Listam te oglasnike, gledam što bi uzeo, što ne bi uzeo. Ono što se nije prodalo mjesecima, to nije nešto što želiš kupiti. Ono što valja, obično je otišlo u roku od tjedan, dva. Dok sam se ja premišljao, već je otišlo. Tako da ovaj put sam zapravo odlučio da, bez obzira u kakvom je stanju motor, ja ću ga kupiti. Pa ćemo malo poraditi na njemu, preuredit ćemo ga. Sviđa mi se zapravo što je već malo stražnji dio prevaren onako kako sam točno ja htio napraviti. Možda malo stražnja lampa da bude drugačija. Ali više manje to je to. To je ono što sam htio od SR 250. I malo drugačiji volan. Dakle, ovaj volan zavijeni, to mi nije baš nešto. Grdo je. Ne znam, možda je prirodni položaj ruku, ali nije to to. Nije to ono na što sam navikao. Ali što se tiče posla na ovoj mašini, definitivno se ima što raditi. Naime, vilice sline, usudio bi se čak reći malo i cure. To više nije slinjeno, to je prošlo fazu slinjenja. Auspuh definitivno je već lagano apšiso, raspada se pomalo koliko sam shvatio, malo hrđa, malo ovo, malo ono. Mašina slini ulje na poklopcu motora, tako da ima tu se što zaraditi. Trebalo bi ga i malo prefarbat, počistit, spolirat. Ekološki čisto, čovječe. Ekološki čisto i ekološki prihvatljivo. Sve u svemu, nakon evo jedne vožnjice od 50 km, mogu reći da sam podosta zadovoljan sa kupovinom. Nije da motor vozi nešto specijalno brzo, kao što sam navikao možda na malo veću akceleraciju, recimo to tako. Ali generalno sam zadovoljan, kao što sam spomenuo, za gradski prijevoz odlično, odlično. Malo ovo probijanje između kolone dok mi se gasi, vjerojatno samo treba nešto porihtati na mašini, ali osim toga sve pet. I djeco, ne zaboravite, motor se vozi sa dvije ruke.
guzica boliti nakon svake duže vožnje? Definitivno hoće. Tako da, vjerojatno Jovan Dasić nije bez razloga stavio jastučić ispod svoje guze kad se vozio malo oko Europe. Ajmo Citroenko, hoćemo li danas krenuti proći kroz semafor ili ćemo možda pričekati do drugog zelenog? Ili do drugog dana, to je znači pojebati mobitelu. Zato ti treba tako dugo da kreneš. Kužiš? Da po tom mobitelu mogao bi normalno vozit. Ne bi bilo nikakvih problema. Ali kad po mobitelu, onda je problem.